Bjalo ka mehla re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela ditabeng tša bošegompšo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. We are concerned about the IEC leakage, but we are confident that the IEC body is very much capable. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o latola ditatofatšo tša gore go na le maloko ao a gapeletšago go ba lenaneong la bonkgetheng leo le rometšwego IEC. Ge o na le mathata especially ya selapa emela bolela o kry thuso. Lapa la ka Soshanguve le sa emilwe ke dipolao tše šoro tša bana ba bararo bao ba latofatšwago ba thupilwe ke lesogana la mmago bona kgweding ya Manthole. This was really the opportunity. If we wanted to see some players, young players, it was this to do it. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o lesolong la go aga sehlopha sa go tšhabega ditukišetšong tša AFCON le sehlopha sa Bafana lefase sa kgwele ya maoto. Bagešo thobela ditabeng tša bošegompšo ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o ganeditše ditatofatšo tša gore mokgatlo o gapeletšwa ke maloko a mangwe go ba lenaneong la bonkgetheng la mokgatlo leo le rometšwego go komišene e ikemego ya dikgetho IEC bekeng ya go feta. Mbalula o re maloko ka moka ao maina a ona a tšwelelago lenaneong a na le maswanedi a go ba go lenaneo ka ge mokgatlo o kgonthišiša gore dilo ka moka di sepela ka tshwanelo. Mbalula o bontšhitše go tshwenyega ka morago ga go šwahlišwa ga lenaneo le ka Labohlano. ANC e hlatholla ka botlalo dikgopolo tšeo di lego gona tša mabapi le maina a bahlaola ba bonkgetheng. Mokgatlo re o hlobaetšwa gape le ke go šwahlišwa le go phatlalatša ga lenaneo la maina a bonkgetheng bao ba ilego ba romelwa go komišene yeo ikemego ya dikgetho IEC. We are concerned about the IEC leakage, but we are confident that the IEC body is very much capable to deal with any anarchy that may arise, like the leakage of the ANC list and so on. We've got full confidence in the Independent Electoral Commission. Mbalula o ganeditše dipego tša gore ANC e bewa ka tlase ga kgatelelo ke maloko a mangwe ao maina a bona a tšweleditšego ka pegong ya go nyakišiša mabarebare a go aga mmušo ka nkong. The ANC is not held at ransom by its members. The ANC is following the due processes that affect each and every individuals. Mokgatlo o na le tshepo go maina a bonkgetheng ka ge bontši e le bao ba na le go mangwalo a dithuto le ya ka morago ga marematlou mo le ba bangwe ba dirile dithutwana tšeo di rilego setheong sa OR Tambo School of Leadership. Mbalula o re diperesente tše 50 tša bonkgetheng ke basadi. O re ba etše hloko pego ya komišene ya maitshwaro ka go ANC yeo e utolotšego go šišinya gore bonkgetheng ba bararo go ba 16 bao maina a bona thalagantšego ka gare ga komišene ya Zondo gore ba ka kgona go ba bonkgetheng le ge komišene ya maitshwaro ya ANC e hweditše dikutullo tšeo di rilego ka bona bokamoso bja tshekatsheko ya dipoelo tšeo le boepopolo bja maloko bo sa beilwe lefateng. Accordingly, the special NEC resolved that the above candidates should be allowed to stand as ANC candidates pending completion of their various outstanding appeal, review or disciplinary processes. Go le bjalo Mbalula o tsebišitše gore bao ba kgonnego go beša ba tuka go lenaneo la bonkgetheng ba tla sekasekwa le go fetlekwa ka mokgwa oo ba phelago ka gona. Go sa le bjalo IEC e sa tšwa go tiišeletša gore mananeo a bonkgetheng ba ANC le Umkhonto weSizwe a šwahlišitšwe go tšwa ka gare ga komišene yeo. Moetapele wa FF Plus ngaka Peter Groenewald o re ba hlobaetšwa ke go bewa dilo pepeneneng go lebeletšwe dikgetho tša bosetšhaba. Groenewald o bušitše a ikarabela go magato a DA a go kgopela mmušo wa Amerika go tla go bea leihlo tshepedišong ya dikgetho tša 2024 ka Afrika Borwa. We say that we must do away with affirmative action
in this sense that we must actually unlock the potential of our people in South Africa, all the people, not only specific people. You must remember that President Ramaphosa said that they have a secret weapon for the election. They will win the election. What does he mean by that? And we are asking him, now what are you meaning by that? That creates suspicion. Pijana re botšišitše gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore DA e ngwalele mmušo wa Amerika gore o tle o thuše go hlapetša tshepedišo ya dikgetho tša lenyaga. Letlakaleng la Facebook, moprista Lesedi Tala o re re na le IEC yeo e ikemego ka mo nageng ya rena ga go hlokege tshenyo ya mašeleng ka go kgopela naga ye nngwe kudu Amerika bokaone go tle African Union goba SADC. Mampa Matsobane yena o re go bonagala phenkgišano e le boima dikgethong tša lenyaga ka Afrika Borwa. Ke nagana gore polelo ye ya gore IEC e tlo timetša diboutu tša mekgatlo ke yona yeo e dirilego gore DA e kgopele mmušo wa Amerika gore ba tle ba thuše go hlapetša dikgetho. Letlakaleng la X Mirwa Mangena o re DA e nametša thaba e hlotša ga re hloke mmušo wa Amerika go hlapetša dikgetho. Michael Morobani yena o re ke nagana gore DA ka boyona ga e tshepe mola ka go le lengwe ba phenkgišana le mokgatlo o bušago ka tshepo ya gore ba tla fenya dikgetho. Goreng Amerika e swanetše go tla Afrika Borwa go tla go hlapetša dikgetho? Aowa ga re ba tlhoke mo re na le mekgatlo ya go swana le bo SADC ke bona bao ba ka tlang le gona dikgetho tša Afrika Borwa ga sa ka tša ba le bosodi a re tlhoke tlhapetšo ya Amerika. DA tše re sephetho se se botse fao dikgetho tša matšatši a re sa tshepiša se na le bomeletša ka gare bo bontši ka kudu. Ge e le DA e no ba bo matharimpogeng gobane ge ba gopola gore ANC e na le go apea dikgetho go era gore seo se ka se palediše go thetsa mmušo wa Amerika go thulana le kgopelo eo ya bona. Nna ke toa ke se atwane le yona kgopolo e DA e diago e toa e bontšha botse gore le motho e kata ya buisa ka mo naene ya rena ka mo ya tšea dikgetho ya wina dikgetho e bontšha botse gore tlo buisa ke naya ka Amerika ka dikgopolo. Kahlolo ya tsheko ka gare ga tsheko ya polao ya Senzo Meiwa e tla bulelwa kgorotsheko kgolo ka Pretoria ka Labone. Moahlodi Ratha Mokgwatleng o tla ahlola geba boipolelo le ditšhupetšo tšeo go thwego di dirilwe ke molatofatšo wa pele le wa bobedi di tla amogelega tshekong e latelago. Muzisibia le Bongani Ntanzi ba phigelela gore ga sebaka ba ipolela ka go kgatha tema polaong ya naletšana ya kgwele ya maoto ka 2014. Tsheko ka gare ga tsheko e thomile go thieletšwa go tloga Oktoboro ngwagola mo maphodisa a mantši go akaretšwa monyakišišimogolo ba hlasetšego gona. Bohlatse bja bona e be e le bja gore molatofatšwa wa pele le wa bobedi ga sebaka ba hlaselwa eupša Muzisibia le Bongani Ntanzi ba gateletše gore ba tlaišitšwe e fela ga ba tsebe selo ka seo go thwego ke boipolelo. Baithuti bao ba sa kgotsofalago ba college ya TVET ya Ditaba ka Tzaneen ka Limpopo ba tsenetše magato a boipelaetšo mabapi le seo ba rego ke ditefelo tšeo di sa sepetšwago ka tshwanelo ke NSFAS. Baithuti ba campus ya Tzaneen Central ba be ba thibile tsela yeo e lebanego le campus ka maswika le dithaere tšeo di swago. Ba re NSFAS e hlolwa ke go sepetša kabo ya mašeleng ka tshwanelo. Baithuti ba college ya TVET ya Ditaba ba tsenetse ditshupetso tebang le dituelo tsa bone tsa setheo se se thusang baithuti ka matlole sa NSFAS tse sa lekaneng. Baithuti ba latofatsa taolo ya campus le NSFAS go se duele baithuti madi a lekaneng go ya ka mafelo a bonno a maleba gape le dithuto tse kwa godimo tse ba ikwadiseditseng tsone. Tšhelete ya 2 months e tsenela sekolong ka ga ile re communicate yona e tswa godimo kwa national ka spokesperson ya gore bana ba sekolo tshwanetse ba kry tšhelete through institutional service providers. Ba re NSFAS e reteletswe ke go duela baithuti ba maleba ka nako e e tshwanetseng.
ona ba le bana ba kry-a ditšhelete tše le rona a di lekane ba ba tshwanetse ba kry-ile 7.6 ya kgwedi tše pedi bangwe ba kry-ile di 404 rand bangwe ba kry-ile di 1.3 bangwe ba kry-ile di 3,000 o di elana ba bangwe ba khumana di amount ya fapana ba irile pleke A1 o ma landlord ga itse bangwe ba khumana di 3,000 something bangwe di 4,000 bangwe di 1,000 college ya re mokgwa o dirisiwang go duela baithuti o laolwa ke mabaka jaaka mafelo a maleba a bonno gape le dithuto tsa baithuti. Students will not be paid same amount for these reasons. One, they are doing different courses. Some of them they are doing netted in semesters. Some of them they are doing NCV, which is a year course. Some of them they are doing trimester, which is 3 months. So, of course, and to add on that, some of them they are staying in different places. Go nnile gape le ditiragalo tsa ditshupetso kwa di-campuseng kwa Polokwane le kwa Modimolle ke Katlego wa dikgang tsa SABC Zanin. le sa amogetswe lapa la ka Soshanguve ka leboa la Pretoria le re le sa garogile matswalo ka polao e šoro ya bana ba bona ba bararo ba go latofatšwa gore ba thupilwe ke lesogana la mmago bona ka kgwedi ya Manthule ka letšatši la 31. Maphodisa a re ditopo tšeo di senyegilego tša bana di hweditšwe ke modudi o mongwe Sethokgweng ka Roslyn yo go begilwego gore o be a ile Sethokgweng go phetha meetlo ya setšo. Setopo sa lesogana la mmago bona se hweditšwe kgauswi le ditopo tša bana ka Sethokgweng seo. Go begwa bana ba le bararo ba dingwaga tse di magareng ga 7 le 12 ba thupilwe ke mokapelo wa mme wa bona morago ga gore ba nne le kgakgaothano mo kgweding ya Sedimonthole ngwageng o fetileng. Go supilwe fa ditopo tsa bone di fitlhetswe ke motho yo a neng a ile go phetha ditaelo tsa setso kwa Sekgweng seo se bapileng le mmila wa Kitsof gaufi le Roslyn. Ba lelapa ba kgobegile thata. Like even know asikakaphatheki kahle because the way abenze ngakhona it was too painful. Mapodisi ana itsisiwe mme dituko go bona se se bakileng dintsho di santse di diriwa. The police were notified and they dispatched various units that are specializing in crime scene management. Indeed, 3 decomposed bodies were discovered. A post-mortem and DNA will be conducted to determine the cause of death and to establish if they are indeed the children who were kidnapped by boyfriend of their mother. Baeteledipele ba selegae ba gwetlhile baagi go bua fa ba na le matsapa a fisang pelo. Ge o na le mathata especially ya selapa emela bolela o kry thuso o ska dula ka yona because o tlo fetsa o tsere decision e le gore is wrong. Mapodisa a butse kgetsi ya polao ya batho ba le bararo mme dipatlisiso di a tswelela. Go le jalo mokgatlho wa UNICEF mo Afrika Borwa o supile fa maemo a tlhokofatso ka dikgoka mo baneng a goletse kwa godimo go ralala naga mme bile a boifisa. Molemone motho SABC News Soshanguve. Health and Allied Workers Indaba Trade Union Haitu e ipiletša gore malekgotla phetiši diprofenseng ka moka a rakwe le semetseng morago ga go se šomiši a mangwe a mašeleng a ditekanyetšo ngwageng wa ditšhelete wa 2022 le 2023. Union e re e befedišwa ke gore diprofense di dirišitše tšhelete ya ka tlase ga yeo e beilwego ditekanyetšong tša tšona ka dibilione tše 3 tša diranta. Profense ya Northern Cape ga se ya diriša diranta tše dimilione tše 141 ditekanyetšong tša yona. Northern Cape ke nngwe ya diprofense tseo di buseditseng madi kwa lefapheng la bosetšhaba la matlotlo. Union ya badiri ba pholo e bong Haitu e dumela gore madi ao nka bo a dirisitswe go thapa baoki le dingaka tseo di sa direng le go tokafatsa maemo kwa maokelong. We can't be in a situation where we have gross shortage of staff, gross shortage of material resources. Our facilities are in need of basic things like soap. Lefapha la pholo mo profenseng la re madi ga a dirisiwa otlhe ka ntlha ya gore go na le diprojeke tseo di seng di konosediwe
lefapha le dumela fa le dirile bontle mo ngwageng wa ditšhelete. Re le lefapha la pholo mo provinceng ya Kapa Bokone maikarabelo a rona ke go netefatsa gore batho ba rona ba newa kalafi ya maemo a kwa godimo ke nngwe ya dilo tse di tona tse leng gore di tshwanetse ra di dira. Le fa go le jalo union ya re lefapha la pholo ga le utlwisiwe botlhoko ke ntlha ya gore balwetsi le badiri ba tswelela pele go sotlega. Lefapha lone le tataletse ka gore le dira ka bojotlhe go tokafatsa maemo a pholo mo porofenseng. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla ba modulasetulo mmogo wa Komishene ya Afrika Borwa le Ghana ka Pretoria go sasa. Maikemišetšo ke go matlafatša segwera magareng ga dinaga tše pedi. Tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba Ngaka Naledi Pandor o re Ghana ke naga e bohlokwa tšhomišanong ya dinaga tše pedi ka bodikela bja Afrika. Go sa le bjalo Pretoria le Accra di bontšhitše go tshwenyega ka seemo seo se hlobaetšago ka Gaza. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafia e fokotše ntle fela le ya platinamo. Dipapading, mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o beile šedi ya gagwe go papadi ya mogopo wa AFCON ka Morocco go dipapadi tša go kgontšha go fetela go dipapadi tša mogopo wa lefase le go aga sehlopha sa naga sa bokgoni bjo maatla. Bruce o dirile diphetogo tše 10 sehlopheng seo se kgathilego tema dipapading tša sebjana sa AFCON tšeo di bego di swaretšwe ka Ivory Coast go itukišetša papadi ya segwera ya boditšhabatšhaba kgahlanong le Andorra le Algeria. Go sa le bjalo tše dingwe tša dibapadi tšeo ga se ba bitšwa ka lebaka la dikgobalo. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai go sasa. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a go le boga re lebele ka kanya bo se bo shegom jalo hono re lebetse di kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 re lebetse na godimo tša province ya Free State re lebetse fala gore go tla ba gona le maramo ka baka bana na godimo re lebetse ona loka kwa gola Eastern Cape re lebetse na godimo tša province ya Limpopo le Mpumalanga di kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 e tla ba le phothola moya re lebetse gape le dipula tša matla ka dibe tšeo di tla ba go di tswelela nageng ya Mozambique go metla tliša tshenyo dikarolo tša province ya Mpumalanga le tšetši la go sasa re temogela dipula ka diperesente tše 30 re betša ona loka kwa gola Eastern Cape di tla pesha ke dikgodi diperesente ke tše 30 ka provinceng ya gona ka kwa gola Free State na godimo tša province ya Limpopo le Mpumalanga ke tše 30 le tše 30 go mere lebella go sasa temošeo re tšetša go ke bakakanyo ya boso ba re bontšha ka dikgonagalo tša go phulega mello ya hlaga dikarolo tša Upinter ka Bloemfontein gomme badudi ba letša gore ba se tlhotlheletše mello ya hlaga dikarolo tšona tšeo re lebetše gape le dipula tša matlakadibe le moya o montši o tla ba go rotoga ka lebopong go rotogela dikarolo tša gona ka kwa gola Eastern Cape go mere lebella dikgaratha tša ditemperature tša rena letšatši la go sasa re lebetše ka province ya Gauteng re lebetše go bontšha go tla ba go fiša ke tša 32 ka Pretoria 31 ka Bronkhortspruit le dikarolo tša gona ka Gola Springs go bontšha go tla ba go fiša ka province ya Limpopo province eo ka moka go tla fiša ke tša 30 ka Messina 31 ka Lephalale gomme go tla fiša le ka Phalaborwa dikarolo tša province eo ka moka go tla fiša province ya Mpumalanga ka Mhluzi Lydenburg ke tša 30 Skukuza Middelburg ke tša 30 ka Emalahleni Witbank ke tša 30 re lebela ka gona ka Mkhondo ke tša 30 ya re lebela dikarolo tša gona ka kwa gola KwaZulu-Natal
re betse go tla fisha ke 33 mo go ntšha go tla ba go apešitše Mario Makabakabana fa le fale fela ka Lady Smith go tla fisha tšhiritšhiri ke 33 le 33 senyane ka Richards Bay ka Eastern Cape ke 35 ka Maletswai 41 ka Mthata mo go ntšha le tla fisha la go ntšha no ga mole teng dikarolo tsona tšeo re betse le gona ka kwa go la Makhanda Western Cape re betse go tla fola dikarolo tše dintše re betse ka Mossel Bay le ka George Glen William go tla fisha ka Beaufort West ke 37 mo go ntšha go tla fisha dikarolo tsona tšeo Northern Cape re betse go tla fisha tšhiritšhiri ke 40 ka Upington Kurumane 37 Kimberley ke 30 seswai mo province yeo ka moka go bontšha o tla ba ena le phišo yeo tseneletšego ka Free State go tla ba gona le phišo yeo tseneletšego dikarolo tša Borderville Sasolburg ka Metsemaholo ka Frankfurt le ka Bethlehem ke 33 province yeo ha re lebela ka Northwest province yeo le gona e temogela dikgonagalo tša dipula mo re beletše go tla ba gona le Mario Makabakabana dipula di tla ba di le gona ka diperesente tše 30 gomme mo re lebetse digrata tša ditemperature tša rena ka Rustenburg mo bontšha go tla ba go fiša ke tsona tšo kakanya bo se bošegong jalo gone go tša gona setlego sa Babina Tau ke re mmogo